Iswa esinganikana ekaphethi bazikwe nabezinyama okishimeka ndelande kafifi kodwa somnontanta nani mandebele senibele wendlu bayede sithunyiwe inkosi yamaNazaretha uNyazi ukuthi sizoyichawulela esilweni ukuba sisho ukuthi amasango avuliwe ebuhleni ukuthi afike ngoba isilo siyilanga emhlabeni wonke uNkulunkulu womhlaba ubaba uNyazi lezulu uNkulunkulu wasezulwini isilo isona esiphethe jikelele umhlaba wonke siyilanga elikhanyisela bonke abantu ngokunjalo konke okwenziwe isilo ngoba kuNkulunkulu womhlaba uma uNkulunkulu womhlaba ebhodla ezibhodlele yedwa system sokuthi ashodwe akupheli indaba yokushoda uma uNkulunkulu ephefumula womhlaba isilo akumele kube khona umuntu oshodayo isilo noNyazi into eyodwa litho uNyazi fana abambane ngezandla babe yibumba likahlalo njengoba ubaba wesilo umlokombani wamshiya kuyena uNyazi bebambene nomlokombani namanje usabambene nesilo uthele ngomkhono ongena phakathi kwabo bahlukanisayo funa babambane kuze kuyophe sekuphethe kube sekupheleni komhlaba akhule azakhokhobe uthi aliba umnikeze umcela unyolo lude uthi akhule azakhokhobe abezi bye wena wendlovu bayeke zulu eliphezulu isilo samabandla onke jikelele usuku olukhulu oluyingqophamlando lolu lapha abantu bebecekela khona isimo phakathi kwezulu eliphezulu noShemba osekupheleze kanti ngamanzi emuka nomfula uShemba wenze okungaphezulu ngoba besicabanga ukuba thina njengamaZulu siyobona yena hayi ngoba besiyoxolisa izwi eliphezulu kanamandla okuxolisa kumuntu kodwa ubuyothi ubudlelwane phakathi kwethu abungoniwe ngumuntu ovele waqhambukela la uShembe ngebuKristu bakhe usevele wathumela ingqonqulu eyikhona la ingwevu zokuqana ezokugcina kwaShemba ukuba zizothi bayede khululeka ukhululeke kuza ebuhleni uzobona uShemba ngenye indlela ubebeka ngokusobala ukuthi we can have a coffee with you if you have got time. You're welcome to Shemba to have a coffee with us. I believe that is a good idea for all of us to accept that today we are here to make sure that what was done by the other people to destroy the position of the king, he never ever to succeed because of Shemba. He said Shemba is a good way for everybody. Wena wendlovu bayeke uthi lunyazi lwakaZulu nengwenyama ilunyazi usho ukuthi le tinto letimbili noma ngawungubani ngeke utehlukanise lunyazi luthi ngeke luphile ngaphandle kwesilo nesilo sifungembi kwethu sathi ngeke siphile ngaphandle kwalunyazi sibika lokho nje ukuthi awu bani nabani lapha kaze acabanga ukuthini njengoba sebashito nje ukuthi ingwenyama isetawuhlela lihlelo dayo ukuthi sikhathi nasivuma njengoba asashito imnyazi lwezulu ukuthi ingwenyama ikhululekile ethi ingaya lekuye noma kusebusuku noma liyaduma noma kusemini noma kunini vele imnyazi lwezulu nalo kambe lwahlela phansi engwenyama bayethe unophaka